Dostlar, bugün 30 yanvar oldu. 2022 yıl. Soqquluk koy bazarı ikinci çıkarılış dostlar. Biz maqtan echkiden başlayaq mı? Teke okşaydı. Teke vaka bu. Qancha so'radasiz? Qancha so'rasiz? Ya. 6000. 6000 so'm so'rayaptir. Maqtan aralatib so'rab ketaveramiz dostlar. Sizlar только лайкты басыңыздар. Подписаться bölümüne kirip подписка bölümünü basıp ketingizler. Teke qancha ekan baka? 20 ming. Жақсы. A qo'ychi qo'y. Qancha ekan? Yirik 18 ming. Yirik 18 ming. Жақсы. Oho, demiş bu. Qanday demek? Tak. Ular qo'zi qo'chqirlar 11,5 ming. To'rtpoq qancha oldi? 18 ming deydi. O qo'zilar qancha ekan? 5,5'dan. 5,5? 5,5 ming deydi. Жақсы. Baka qo'zli qo'ylar qanchadan? 14'ten var, 15'ten var. 14, 15. 14, 13 değil, 16. 14'ten 16 tutuyor. 14'ten 16 oldu ketdi. Жақсы. O qo'chqor bu qo'y bek, qo'chqor ekan. Qancha ekan qo'chqor baka? 18 ming. 18 ming. Tövesinde cünü var ekan ha onday. 18 ming deydi. Жақсы. Oğlan aldı okşaydı. Çağırıp bayladı. Qanchadan bo'ldi ekan bular? Qo'zlar. Qo'chqor 12 mingdan deydi. Aralar. Bak. Qo'ylar. Sizler tartmayın, mal tartın. Qanchadan bo'ldi? 8,5'dan 12. 8,5'dan 12 mingga cheyin. Qarangizlar. Ular erkek urg'ach aralash qanday? Bichman urg'ach aralash. Bichman urg'ach aralash. Жақсы. Жақсы satыңыз. Ular 11'den mi? Примерно qancha et berib qo'yadi bular? 25 tegir berdi. 25 ni tegerek. Жақсы. 25 ming. 25 kilogram tegerek. Ular erkekleri var baka? Kuruk. Var qo'chqor bu. O. Qanchadan var? 22 kuruk. Kuruk 22. Kozlu qo'y qancha ekan bu? Kapar kaldı. 18 turuyorum. 18 ming. 4 diş. 4 dish. Ha, bu echkicha? 6 ming. Depta 20 kilogram beradi dedi. 6 ming deydi. Bu chorva qo'ylar so'raychi. Qanchadan ekan aka bular? Ya. Cho'tang bo'g'izmi? 16 mingdan deydi. Cho'tang bo'g'iz qo'ylar ekan bunda bo'ladi. Жақсы. Bo'g'iz qo'ylar. Berimiz qancha ekan bu? 9 turuyorum. 9 ming. Bu bo'g'iz qo'y o'xshaydi. Sen yuragi qancha ekan bu? 20 ming. Qisirlar deydi. Tak, uloqlar qancha ekan baka? Kaçtı? 3,5. 3, 4. 4, 3,5, 3. Yaxshi. Bu yerda bunday ariqroq qo'ylar bor ekan. Qancha ekan bular? 7. Ariqroq ekan bu. 7 mingdan. Bular tishlari qanday tishlari? Tishlari normal. 4 tish. Normal deydi. Yaxshi. Bular qo'chqor. Tak, mashina kiryapti buyoqqa. Aralash. Alıngan, satılgan. Qo'chqor bitti. Qancha ekan qo'y? 25. Bo'g'iz buca qo'zlu bu. Bo'g'iz ha? Siznikichi? Qancha var? Kuruk 70 ming deydi. Bo'g'iz qo'ylar. 4 başka 70 ming so'rayapti. Hatta so'rab ketaveraylik. Allohga chiqartirib, Alloh bu qadaganda. Allohga chiqar.
Teke kancha ekan teke? 10 ming. Yaxshi. Öyle kozulu koylar. Adam boş ekan, probka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday? Yaxshisizmi? O'zim qanday? Yaxshi, bu kozulu koylar qanchadan? 15 dan so'rata. 15'ten. Yaxshi, assalomu alaykum. Qanday sağ? Ha, bularchi bular. 10 dan so'rata. Bular 10 urg'achi erkaklar. Bular qachi bo'z. Urg'achi bo'zlari, to'qtilar o'xshaydi. Yaxshi buni. Shu qo'ylar. Tak, bunu aldı ekan sat. Bunu aldınız, sattınız. Sıravay üzerinde. Alıp durur, sattı. Kança ekan bu? To'qti? 15 ming deydi. Qancha oldu bu qo'y? 7,5. 7,5 mingga alındı. Tak, verdi. Onda qo'ydim, qo'lsimen ko'rlik edimi? Temir ko'rgazib qo'yaq. Qancha ekan bu? 13 ming. Yaxshi. Bor qo'chqorlar. Yoqda adam ozroq. Qo'zi. Echki qancha oldu? Uloqlar satdi. U qancha ekan echki ulog'ini? 9 ming. Ulog'i bilan 9 ming. Oldingizmi aka? Qanchadan bo'ldi? 4,5. 4,5 mingdan dedi, tushunmay qoldim. Karafildin takasining bolasi qancha oldi ekan aka? 20 oldu. 20 ming. Karabildin takis. Karafildin takasi Bo'zu. qo'zi ekan, karafildin takasi. Yaxshi. Ay, oylan deylar ki. Qacha ma'lum dedi. O, ha. Qacha berasiz? Ben nazaraga oldim. Qo'zulu qo'ylar ekan bu. Onday olgan qo'zu qo'y cho'ng. Qanchadan aka bular? Qo'zlar yaxshi ekan. Quyruqdi. Qo'ylarda quyruqdi ekan. Qanchadan aka bular? Assalomu alaykum. 25 mingdan qo'zli qo'ylar. Bir 2 tish 4 tish qo'ylar. Qo'zlarni 2 tish, 4 tish qo'zlarni 25 dan so'rab o'tasiz. Qanchadan berasan bularni? Söylüyorsunuz. Сөйлешөбүз, Баа берди базар? Bozar. Aa, 2 öne öyle adam. Жөнөрү та. Канчадан эми сүйлөшөбүз эми канча болот? Магазинский баасы. 23'te. 23тен болот, а? Qo'zlarni qarach. Козулар жакшы экен, көрдүм. Айттым азыр. Özünde eti. Бар жем жеп турган окшойт койлор, а? Neyse, cem ceş керек de. Алдыңыздарбы? Канча болду? Azlar ne oldu? Арзан не болуптур, ургач экен. Олар суракчы, ургачылар беке булар? Канчадан? 15 миңден. Токтулар, а? Ургач. Козу, токту болду элек, а? Бар ургач. 15 миң. Жакшы. Алымдуу аке булар? Канчадан сурап атасыздар? 15тен. Qo'chqorlar ekan. Bu qo'chqorlar qanchadan? 14 ming. Onda olgan. Qo'chqorlar. Yaxshi. Tak videoga chiqaylikchi. Neler bor ekan? Nerede bushlat, birdemeler sazat, qalin kiyimlerde. Var qanchadan ekan? 670 mi şimdi? Duygaz 600 şimdi. Ast üstte. Arzan 600. Ast üstte 600 var ki. Ya. Ast üstte 600 bir onlar. Arzan. Malga kiye turgan ekan da. Talım. 600. Bayka aldınız mı bulardı? Qanchadan bo'ldi? 11 canım var. Narkın 3 var. Bu teke 3 ming. Qo'zi qo'chqor 11,5 ming. Alınıptır.
Bunday bağlar. O Güsar okşet kança ekan bu? 14. 14 kança tiş? Tegerek. Tegerek. Жақсы. Мына әке қойлар. Қошқардың сөйтін қараңыздар. Қанша екен бұл? 25. 25 мың. Қанша тіш бұл? 4 тіш қой. Қозыларша? 10 мыңден. Бұлар қанша айлықтар? 4 айлықтар, а? Жақсы. Шеф бұл қойчы. Қанша болды? 25 bin lira. 25. Жақсы. Жақсы қой екен. Ал бұна қой қанша сұратасыздар ғой? 25 мың. Жақсы. Ушундай бағалар достар. Бүгінгі базарда. Сатып атасыз ба әке? Қаншада ма қозылы қой? Сіздікі емес пе? Қозылы қойды алдыңыз ба? Қаншадан? 15 bin lira. 15 мың дедім. 54 tane, 54 tane. 25'ten болып қалашында? Bir қозысымен 25 мың дедім. Мұна ке қозылар. Sütten çıktığı çıkılak mı var? Çıkan mı? Kançadan? 10 мың дедім. Қанша айлықтар? 2-3 aylıklar ha. Erkek urgaç aralar. 2-3 aylık kozular. Erkek urgaç aralar. 10 mingden sonra. Kança oldu? Bir satatas be. Sattım. Kança sıratas? 9 ming. Жақсы. Так, меранос. Semiz меранос. Kança bu? 10 ming. Erkek urgaçı? Erkek. Koçkor. 10 мың. Қанша көресіз? Түшпейсіз ба? Магазинский бағасы 10 мың, а? 10 мың дейді. Жақсы. Мына әке қой. Арашан бұл, Афган ба екен бұл? Қанша екен? Өлі екен, сол. $1000. Бұл Афган бұл, Арашан бұл? Арашан мен Афганның аралаш. $1000 дейді. Мына құйрықтарды қараңыздар. Қошқырлардың құйрығынан чоң. А моғызшы? Қозы. Тоқтыдағы емес пе? Тоқтыдағы емес, қозы. 30. Аха. А моғы қозы қайсысы? Енесі Афган, атасы Арашан. Бұға қанша сұрап атасы? 60 мың. Мұнаке. Бұл Арашан. Бұға қанша сұрап атасыз? 60 мың. 6 тіш. Екеуі. А бұл боз бұл, боз емес. Боз ба? Бұндай көрініші семіз. Бозда көрінеді. Тошынасын білейін дедім ба? Бұндай желіндері. Жақсы. Жақта қозылары. Сіздікі емес, а? Siz номер бересіз бе? Арашан сұрағандар бар. Өзбекстаннан сұрайдасыңыз. Айтыңыз. 0709 50 66 73. Достар, çalasızlar mı? Koylardan orijinal bayağılar var ekan. Araşanlar. Araşanlar, çift araşanlar. Çisti Araşan. Kanca baş yakta? 6 baş var. 6 baş. Var boz. Var boz. Dişleri kanday var? Yaş. Tögörök. Kancadan sıradaslar vardı? 55 mi? Tek kulakları bunday. Жақсы қошқордан қашқандай. Бойлар где-то бойлары 80 çıkıp қалады. 88. Бұл çoğu 88. Onday olur. Жақсы. Базар баға берді, сұрады. Шо берілек. Қаншадан сұрап аттын дедіңіздер? 55 мыңден. Қаншадан бересіздер енді бұл отырған? Бере тұрған. Чөзсіздер деген. Жақсы, номер беріңіздер анда. 0709 00 87 41. Достар, çalasızlar mı? Araşan izlegендер. Номерді алдық.
Соқұлықтың өзінде тұрады, а? Орок айлық. Орок айыл өкіметінде екен. Достар, видеоны аяқтаймыз. Видео жақса лайк басып, сұрауларды комментарийде қалдырасыздар.